ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay kunaklakit din no agpayso ti imbaga ni Marituyang ang naganak ni Berta iti triplets. Patpat ni Marituyang. Nakaruwat ti kinalastog na. Ado ti istorya na asaan apun no? Ibaga na arabak na kanulaeng. Ang nakarumuit no daduma. No muna, takas lapod no ti ibagbaga na. Win nga rod seryoso nga agsasao. Kasla nakapapati ti ibagbaga na. Ibagak tuman ka ni pare badong tabagbaga na ni Marituyang. Ay kat bareng no denggan na Ay nakarukat numang rabak. Rabak na matkit di Anda ije tao no mamatay iti ibagbaganan. Uray siya kat mayalis na ti alipuspos ko. Ha? Ado ti istoryana, ako naknupod no. Ang saan mat gayam? Mapan ka mangatan, di tersina, tuyan. Agpalastog ka man ijayay. Anyangay ko mati pa kasik naram kadagitar aramidak. Mabaina nga raw iti kinasalawasaw mau. At maibagam ka dagiti tao, nga oray saan mo tapod no. Salawasaw ka kindi abakay. Adda kadakwada daytan no saan da nga ammo ti marabak. Nagmayat to pa iti mangrabak iti tao. Nga matudingan ka iti kastangar aramidem. Pasaray adda mataranta, uno makigtaut gapo iti istoryam. Apay ko maamatudingan katrabak laang mal. Ay kat pilyam ti rabrabakam Saan nga amin na tao, kit amo na ti marabak. Ang tala ka man. Arte ti biyag ti rabak tapno mong. No awan rabrabak. Awan mo ti ragsak. Masabat ko ni Kwarong. Agoray ka man tarabak. Ay, si kamot na natuyang. Papanam ka day. Saan ka di apusam jay puraw, Kwarong? Ha? Ay, saus! Kinumag na tipik mo! Ha? Sabi ngay, ay, nakitain. Sus, sapay anak ti Texas na jay. Kasta unay ataray na. Inton makadanon ije balay na. Saan mo gayam? Ay, tuya. Nasabat ko mo di Kwarog. Permiti taray na. Apay ka day. Ay! Rinabak ko itay, akinumag ti pusa na tipik na. Iso aday jay, kasta unay titaray na. Ay, unay kalaki din na ya. Kasi no saktan, wino kugtara na ti pusa. Basol na, no di nakitaan nga umuna. Ay, nakaaramid ka man ti saan nga no. Natarantan ni Kwarog. Nagmayat nga raw timang rabak. Nung atadda sakit ti maranaam arabakan, kasanon ngay. Agpipinasin siya kami na. Kanya, Rabak lang, may. Kulak-lupod no timbagam, at tinukmaan ti pusak ti pirkaw. Saan mo't gayam? Mas dawa ka. Amumot asaan ngagmamanok ti pusam. Naklatak ngamin ti timbagam. Kulak-lupod no ti ibagbagam. Rabak kulaang dayjay. Ngamit ti dalan ko ngay may ditawi. Nakitak mo't na nakabitin ti kalding mo iti nangiwaywayam. Ha? Jay ka di puraw nga adda anak na. Jak amo no adda anak na dayjay. Basta puraw mo tinakita ka kalding. Ay, Saus! Sige, tainak man kitaan! Nakabalas akmat langkin ka bakit? Sige, taray na nato yan. Ay, nabadaw! Nakitam ka di tay puraw akaldaing. apay tapuraw akaldeng. Nabitin ka nung arawd. Awan mo't ijay nang iwaywaya kitay. Nyalis kaon, ada dya taltalon. Nakasarak kamot tinangrabaking ka. Ay, sinalbag da dya ako araw. Pinagdandanagnak. Marik namon, ti parparik na, biti sa bali at tao. Addan to aldaw da dya ako araw. Ay, saan ka nga gipang tatuya? Imuna ka siguro anang rabak. Iso arinabak na kamay. Ngam na banugak kitin rabak na kanyak. Kunak nupod no anabitin ti kaldaing. Ay, Ay, dahil tinalalam. Parang agnakim ka kumamutay. Ay unay kat ti ugali ni Marituyangin. Inton kuan di dan to patpat yan ti ibagana.
Apay ka di paray. Ada ka di manan rinabak na. Kano iso ti saritaan dagiti babae nga agkikinuto iti sirok ti kayaw. Ay, pasensyaan yun nituyang ko pare. Siya kon, ti dumawat iti dispensar. Bayan nyo, tabagbagaak manay, pare. Hey, manaw ti nang ibaga. Ay, imbagkat ata di da idarom. Ay, numabalin la ko mga ilak tingiwa na. Ha! Ilak kon. Nabayag ngay naramid kon. Numabalin la ko maa. Ay, uwan ko man niya. Imbagman ta di mo ayunan ni Marituyang itikas day nga ugali na pare. Apay ko mga ayaw na ngay pare. Amok mo't asaan anasayaan. Kanayon mo apalagipan. Ang mga numakasarak iti mangilakken ko na. Ay, anusan na ti bunga ti mading aramid na pare. Tasaan mo't apabagbagaan. Ay, una. Ay, ti delikado. Ang mga no ilak da. Sarda nga mamati kinalaing mo amang loko iti pada matao to yan. Tapay manan, awan mo't linukaw. Nagsabat kami itay kani parinteng. Imbaga na nga do kano ti masursuron king ka. Ay. Bayam idamas round. Saan asyak tagparikaut? Ay, di ka man kasla demonyeta maragsakan. No da masikuran ka po iti aramid mo. Saan ka kadingag pungpungtaw? Nagmayato pa iti mangrabak. Ay, kikakiday. Awan sa ti konsensyam. Uray kitam. Addan to pagbabawyam iti kastangar aramidam. Anya kumangay. Jakmat agtaktakaw. Jakmat makiap-apa. Anya ngay kumati parikot mau. Nanggagkot isaritaan dagiti tao di tasangot ti tersena ni Marikwanang, Marituyan. Apay kaday maray. Anya ti pagsasaritaan da. Ay, imbagada anapaklan ka kano nga ulbod. Ay namaray, kasta lang ti masauda, tawanak adumdumngag. Ngem inton agda ibagak, dumngag damulang. Ang made ti kasta nga aramid mo. Sumardengak to, inton awan ti mairabak ko kadagiti tataw. Naragsak ka kaday. No adda malukom mapada matao. Na. Mayat to paya kitaan ti reaksyon ti tao. Nukas jay amataran tamaray. Ay, saan nga iti amin agundaway kat malukom ti padam a tao. Ay makasarak kanto iti pakaliksyon Marituyang. Uyang, makikitam to ti kaldeng. Inuwayway ko ijay talon. Papanamaya, nakakaluban ka mag. Inakalain dagiti sa nga ti kayaw. Ijay pantay. Awan nga minan ti pagsungrod. Sige, tasakton ti mangkita iti kaldeng. Ipalinong konton jenwang. Ijay sirok ti salamagay. Malaing ka nga rudon tanay aldawan. Napudot taon. Saan magkidyan na po daw. Ijay pangalaki ti kayaw. Malinungan na kijay. Saan ka manin nga umuli iti na nga to akayo amang pukan iti sangana Kasanungay no awan ti sa nga ti babasit na kayaw. Kapilitan nga ulyag ti dakkel asa nga. Alwadam nga ruda, amangan numatin nagka. Naimbaga-bigat yung kukumaray, aday padamag ka. Anya ka di day taada magmaray. Punno ka di, wano rabak laang. Wen ngagpaiso Marituyang. Pudno ka di day nga ibagam wano saan. Pudno launay, uray mapan kayaw iti ibagbaga. Ibagbagam ko ngam di mo pa'y matimbaga. Anya aya day ta. Nakita ko ni Carla, si Mangput manipod iti sauday. Addan ni Carla kunam maray. Simbang putan. Wan, in kayo ka makisarabaw. Inik kan nakto pa iti $10. Chocolate kan kapay. Imbilin na ka di amapan kami mat makisarabaw, maray. Wan, kukumaray. Iso amapan kayo. Tapno ikan na kayo mat iti $1 kan chocolate. Ay, intaman mo't nga rod inton madamdama, Marikwanang. Aywan man, bareng ikan natamot iti $1. Ay, saan la $1? Chocolates kan kape kunam Alay, mapan kayo. Tamangan no maibusan kayo. Ado ti tao ang makisarsarabaw. Na, apay ngay.
Simang puta kung anapan nakitungtong kadagiti ko kumare. Ngamawan pa'y mo ni Badong ka. Anya nga'y tinaramid na ijay bantay. Ay, madin sa dayto yan Ay inak man damagan di takaruba, no adda nakakita kun kwa na ijay bantay. Minaysaan na kami ni Mari Tuyang Dua kami pa'y mat ka ni Mari Kuanang. Ay, anyat inaramid na kada kayo ngay. Imbaga na asimbangpet ni Carla, manipod sauday. Inikan na kano ni Mari Tuyang iti $10. Kas kada chocolate kan kape. Ay naggasatan. Do inikan nang agpaisaw. Imbaga na pa'y nga imbilin ni Carla amapan kami kano. Kaikan na kami mo't iti pasarabaw. Di mapangkayaw tapno da dolyaryo. Napan kami nga rug ka ni Mari Kuanang. Ang awan mo't gayam ni Carla. Ha? Ay, talaga nga ulbod day dya Mari Tuyang. Sayang $10. Namati kayo ba? Na. Ay, di nakatawaan, intay. Amaas-asarak ka ni Mari Tuyang. Nagdamag kayo pa'y ngabin kuma. Sakbay adapan kayo. Nuadan to pa'y ibagana. Talaga adyak pulos patyan. Sinalbag Mari Tuyang. Kas lang amin agpay sukat dya ibagbagana. Silya, nakitam ka din ni Badong ka ijay bantay. Ay nanana, itay pa'y atipan nakakitak na imuli iti kayo. Idi kuhan, awan mo't mangag ko nga agtagbat iti kayo. Ay saus, hapay ngay, itay pa'y bigat ang nagpabantay. Awan ka di pa'y nana, mumalaman. Ay na, saan pa'y ngay may nangal daw? Saan ka di ang nagbalaw, nana? Apay ko mga agbalaw, kat napanlaang mo nangayaw. Ay sus, ingkay lasurutan ang mga nuad na pasamakin ko nana Tuyang. Ay kapilitan na surutan kay bantay Ay isa dino ay ati nakakita am abanda, basta surutan nyo day tadalan, nana. No madano nyo ti dakkel nga akasya, asidod ijayan. Awan samot ni Mari Tuyang di tabalay da. Uray jak makit-kita day jay ulbod ako marita. Ay na, kasuron kumot ni Mari Tuyang. Saan siguro arumbang akasuron ta? Ay, rabak na siguro day jay ang maday talaga. Sa bali a klase ti panagrabak day jay. Kaslag paiso ti bagbagana. Di talakat nga minadlaw amang rabrabak laeng. Napantamot adagos. Kunaklakit din ano addang agpaiso chocolate. Wingarod kinid daw ta ko mga ipakita na pa'y tiintod ni Carla kun kuana no agpay sumulaeng. Un nga rod, nagtalagtamot adagos. Ngarod napantamot adagos. Nay, apay anak kay daka ba daong? Ay, natinagap to Yak makapag na. Ay sus, imbagtasan ka na tay. Kunakasan ka ngamin nga umuli tinangataw. Ay, budbud man tisugat ka. Ang mga numada sa nakitidara. Yung ka dumawat ititulaw. Malatabud-budak sakbay nga inakagpatulaw. Nakapsuda. Ano sa amtay nakdumawat ititulaw? Yung kagaruda na. Tanay, marigata na. Ay, di kanto mga minaganan. Ay, kwaraw, tulugan nakman. Natin nagditatam abadong ijay bantay. Di nakman iramraman iti rabak mau. Ay, pangasim ka di kwaraw. Ada sukat na ang mga numaibusan ni Tidara. Amok ti style mau. Naglaing ka nga agartista. Ngam di na kun maartistaan. Sanak nga agar artista baraw. Kasi ni Badong ko ijay bantay. Masapol na titulaw. Di nakman iramraman iti kinaulbud mo kung nakamanay. Sige, panawan kayo. Ay na, kapitahan, pang-aasim ka di Ni Badong kaw,
Masapol na titulong ijay bantay. Agpaiso ka diti bagbaga mo no joke online. Ay, agpaisaw, kapitan. Na mga numaibusan ni Tidara. Di nakman rabakan ta. Ada ngamin papanak. Agpaiso ti bagbaga, kapitan. Apay, san ka makonsensya numatay ni Badungkaw? Na, agpaiso ayan data. Ay, di nakman lasto-lastugan makita. Iwas-iwas ka. Pangasim, kapitan. Magayap kay ti kadwam ang mga witkin ni Badungkaw. Anya ti aramidak no rabak man data. Nadakan ka day tada, kapitan, no anya ti aramidom kanya. Na ano ayan ni pare Badong Ijibantay Mountain? Natin nag-ijay kayaw. Ha? Kapan na nga yun itay bigat. Sus! Saan mo ta na sumangpag? Ah, Iso ang sinurot ka. At ijay, natin nakaida. Saan na makapag na? ay, dosaan ka no ilawlawan na kami ang mapanijay. Nay. Paiso ti bagbaga, kapitan. Ay na madigayam tinarabak na ulbaw. Tadidakan patpansyan. Ay, saan kun nga ulitan, kapitan? Basta tulungam ni Badungkaw. Pangasay. Ay nanatoyang. Maditi ulbod ken naraba. Tadida kanton pa dyan, iti sumarino. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay kabadong, anya tigatangem, taitay kapay anak katakder di tasangwanan ti Tersinak. Nakatakderak lang, maray. Kat gumatang kan ang araw, tapno daganas mo nakistambay dita. Makakapiyak kay. Kaya't kukumatay ito'y tinapay, maray. Ay kagatangem mo na Ang apay yak makikita ni Kwarog, maray. Adani kwarog, ngam adala nang ibaunan ni Kapitan Kenkwana. Kastaya. Apay adamdamagam aya. Awan gayam ni Kwarog. Isa... Alakaw, dahito isang asupot at tinapay, maray! Nakaw! Na! Ay, kabadong! Bayadam day ta intaray mo! Atay, Kapitan Tuyang! Nay, anya day taawit mau. Damagang pala eh. Tinapay akit kita. Nangalaam. Ijay tersina ni Marikwana nga. Inutang mau. Ipadpada nagtumagking kang aguutang. Imposible aginatang mau. Katawan mo't kwartam. Apay, masapol ang maamwam na kita ba na gaya. Agtimpla ka kidain, tay Kapitan na ito yay. Anya, basta latan intaray ni Kabadong di may sasupot at tinapay. Wan nga road maray. Ay, naamuan na laang nga awan ni Kwarog ita. Intaray na mutlatan. Da, apay ngay. Ay, ningamin Kwarog ti kabutang dagiti nalalastog diti kabildatan. Ay, won, tanaturod kami ni Kwarog. Iso nga inala ni Kapitan Inteng nga agbalin at chip tanaw diti barangay. Ikuun ket ita taawan ni Kwarog. Kayat nasawan nga aramiden na ti amin kayat nakalukwan. Naggapo nga kay Tersina ni Nana Kwanang. Kat na ibagahan na kanya kang intaray ka no ni Tata Badong ti may sasupot alako na tinapay. Ay, saan na binayadan? Intaray na nga raw. Sus, naglukon da dya pare Badong. Naman na lang nga awanak. Agarami din iti dakais. Di na mo asimang peta kaon. Kanapay di na amaw nga adaak a kapitan. Mas kabuting nakngamin nga miti si ka. Aya!
Abay, no kabutang nakakumakas kapitan, di saan ko mga garamid iti kalukuan. Ay, wan anya. No naramid na iti muna, siguradong aramidan naman ang dayta. Ay, wan ah. Anya ngay nga rin ti aramida manggail. Anya nga agpaiso ti aramida kon ngay. Panunutan na pailang. Wan ah. Manunutag ah. Ay, narigat ti agdisisyon latan. Marigatan kan samot nga agpanunot ang gail. Si kan samot nga minti mabutang kini kumpare mabadaw. Nasaya at mataim may kadito'y tersinak, marituyang. Umayak gumatang, Maray. Amom ka din ti inaramid dayjay akabadong. Anya ngamin, ti inaramid na. Oh, makitam dayta. Agin didiam mo ka manin ako nak. Ay na, Maray, adda inyawid na atinapay. Kit kuna namit aginatang na. Anya ginatang na, intaray na latan. Ah, saan na binayadan? Kuwan. Apay, saan na nga imbagaday taken ka? Ay na, saan nga ron, Maray? Ay kat pasensya mo na ni Badong ka. Adda ngamin kasta nga ugali na ka. Anya a klase nga ugali. Ti basta latan, mangitaray, iti kayat na nga itaray, asaan na bayadan? Ay, adda ngamin pakarwon na. Saan na mabalinday ta, Maray? Ireklamo ka ni Kapitan Dayta abadong mau. Ay na, Maray, saan mo maten ang aramidin dayta? Mano ay ati bayad jay tinapay. Bayadak laang ngayon. Adda pagbayad mau? Adda mo. Sige nga rodon. Bayada mo ta saan kon nga ireklamo ka ni Kapitan. Sige, Maray, mabit laang. Terwar ko jay pagbayad ka. Binayada ka jay intaray mo at tinapay. Nagkunaking ka bayadam. Kaya't mo ti maireklamo kin ni Kapitan? Maibabain ka ba daw? Maungtan ka pa'y. Ay, saan ko akabutang dayta, kapitan? Di ka lang amin mabay. Pagbay na kumangay, dayta nga inting batingteng. Ni kuarong ati kabutang kaw, ta kumidaglatan, angam ni parinting ngay. Uray layat-layatak iti danaw king kugtar, umisim lata. Nagturad kan ngagsaw iti kasta. Di mo pa'y ngamin nakita kat, anak kaungat ni Kapitan. Apay, saan ka amakadlaw, Kapitan? Ay, anya dayta kagawad. Imado ti loko-loko diti barangay tayo. Imado aya? Wen, iti rabi agpukpuk ka dagiti arte, kat agbarsak dapay iti balay. Na. Diyak amo dayta mapaspasamak ah. Anya ngay ti aramiden dagiti tanod mo, Kapitan. Apay adida grunda. Ammom no asino ti kalastugan diti barangay tayaw. Ne, ay asino man ang dayta kalastugan? Ni Kabadong. Payam ta kasaritak to. No kayat nati makisarita kan ka. Sakti kapitan din din kayat. Aho! Nasken anaturod ka sumango kan kwa na, Kapitan. Naa, taapay. Anyat pagkit kita am kanyak. Kasla ngamin naturturad ni Kuwarog ngam sika, Kapitan. Ay no naturturad. Naturturad akpay ah. Sakti ng tawidan na ititurod na. Ay, nagmayatan ti agigop. Itidigaw, Kuwarog. Romuald, dahil si Taturay, naglalaban tayo. Angkal, Ah. ni kumparim abadong dayjay, agpukpukaw iti kalsada. Aya! Hey! Kita ngamin adi tatawa. Umagay na. Bayab nga agpukaw, aginggat agpaparaw. Naglalaban tayo. Saan mo nga nawaan? Kita nga agig-igupak. Nungayat na madanog na ditarwar. Tatakiro kayan. Awan madanog na, danag mun aya. Aho. Sakti ka tuturidan dito yung kabildatan. Na, Romuald, nagiti kaya na. Talumaban. na. Naglalaban tayo. Iso ka no te katuturidan. Bayam dita. Marituyang, bagbaga mo't ani badong mau. Apay, Maray. Aday naramid na, Maday. Saan mo nga amo di inaramid na idirabe Di pa nagpuka-pukaw na. Nagsapa ak anang rekep, gapo iti nervyos ko. Nabarte nga main iso akas jahi. Iso nga rod abagbaga am. Ay namaray, uray bagbaga, aramidin na latta.
Ket kasanungay, baybay antayulatan akas jay ni Kabadong. Ni man kapitan. Iso kuma at imang bagbagakin ni Badong ka. Kabuteng samot ngamin ni Kapitan ni Badong Mau. Ay katbay amlat tangaruden akas jay ni Badong kaw. Kasano nga tadaytan Marimilyang. Awanan ti mayat arumuar di tababalay da. Gapo takabuteng da ni Kabadong. Wan nga road maray. Awan mo tanti umay gumatang dito tersinak. Ay wan taakabot ang dangarod ni pare Badong. Ay, dumanog ngamin kanuno babartag. Agpok-kapok pay ko Narigat akalabanan ni Kabadong. Iso asaan nakamasdaaw no kabutang ni Kapitan. Kat, asino ngay nga road ti mga nawakan ko ana. Amin mo't akagawad kat kabutang da. Nang runa no kastaan na bartag. Ay, unay lakit din aya. Pare! Eh, Parinteng! nagsabat ta dito'y kalsada, paray. Uwan nga ron, pare. Nagmayata, hindi pa nagsabat ta. Nabartak kan samit, paray. Ay, kaya't ko, no mabarte ka. Naturturida. Napigpigsak at dumanap. Saan? Dakas ti dumanog, paray. Ha? Ay, pagpraktisan kan sa. Makapanervyos, Nagtakrot ka na, kapitan. Saan nakasta, paray? Dayamot kapitan at takrot. Kasi nga ngay, takrot a kapitan. Na- Ay, umasidag ka, tag dinarog ta. Saan ta dakas ta dakaapa na? Kaya't kung arog niyag laban ta. Tinasayaan, agawid kan, tapno mausawan ka. No ngay diya kayat. Anya nga ti maramidan. No di mo kaya ti agawid, siyak ti agawid. Nay. Ha. Apay nga, panawan na kan. Kung nagmaghin ka nga aglaban ta, pare. Nasaysayat nga aglaban ta inton saan ka anabartag. Takrot ka kindi, kapitan. Awan sirbe, kapitan. Anya timbagbagam kin ni kapitan. Di ka lamabain. Adaya, may timbaga kingkuha na, amaday. Nakita ka nagsabat kayo dita kalsada. Oray mula intudo-tudo. Intudok lang, may lugpap nga agong na. Apay da ka saya. Imbaga tanaanos ni kapitan. Kat saan nakatinutupan. Imbag ko na taday dyan lang tinaramit ko kingkuha na. Kasanungay, noon nakaungata, kaya dinanog king kinugtara. Saan agapaw tapas pasensyaan na ka ni kapitan? Aramide mo, ti kayat mo nga aramiden kan kwa na. Pasinsyaan nga. Di ko na talaga takraut na ita, kapitan. Intudo-tudo na ka ni Tata Badaw. Ngam binaybay amlatan nga aramidan na daytakan ka. Pinasensya aklat ta kaanakan. Aging katkano agpasinsya ka. Marmarwaman day tatawa. Ha? Unan niya! No, jak la ipapaubayakan ka ni Tata Badaw. Agpakita akon Ha? Di pa nagkunang panawanan tapno ikak iti pagnakman na awan port. Gato na. Ay. Ipukpuk ka na, takrot ka. Saan nakatakrot? Napayaga ko na kapitan. Italang ada nang ibaga takrot ha? Kaya't mo asawain. Naturad ka hanggail. 10,000 at iturad ko. No, kasta nga raod. Ipanagnak mo iti dadya kumpari man naturad ka. Uwan man. Sana ko na makibiyang nga hanggail. Makamukan kan kwa na. Kagawad, mangrikap ka batin. Apay nagsapa batin. Mangrike pa kon Kapitan. Ay, dakasan. Mabartak manin ni Kabadong. Kat umay agwala dito tersinak. Marmarwam day jay api pula. Ungarod Masabat ko kuma. Apay, no masabat mo, Kapitan. Kabaulam alabanan. Ay, 100% Ala, aglisi ka, Kapitan. Tabang rike pa kaon. Uray nalawag pa ilaang. Ay, agwari ka. Day tamo ni Badaw, nay. Isuti sumungan. Ay, delikadaw. Ha? Ay, saan ka mangrikap? Ni ita apay. Buya ti pa naglaban mi. Aglaban kayaw? Ay, uwan Nay, adaytan. Nagkita tamad langay, takrot na, kapitan. Kunamlan asinaw, Kapitan. Saan nakatakrot? Nagkaman nga ron ita, Yeah. Nay. Nay, inlayat nan ni. Nay.
Nangato baganti kugtar mo ah. Oh, una. Apay talaga mo. Kunak man no di mo may ngato na gitisakam, gapoy tirayuman. Na, adupay laas sa umat. Ay! Umangon ka, tayo panagnak mo, anaturad ka. Diyan mo din makabangon. Ay, tulungan na mo din na marikwanan. Ay! Ikaw, Ay! Ay, nasaya at mo. Tayo ni kam iti pagnakman ni badong ko, Kapitan. Ay kunak no, guraan nak, maray. Maragsa ka nakpay kedi ah. Anya? Nakayat ko dyan naramid mo kin ni badong ka. Ay, maray. Ayan na nga ni pare ba daw? Aday jay balay may Kapitan. Mabuteng arumwar. Ha? Kabuteng naka. Ay, ibagam adi ng tuwar aramidin ang dagiti jakayat, ah. Won, Kapitan. Amo na daytan. Jakayat nga agwala-wala kan agpuka-pukaw iti rabiin ni pare ba daw? Nakalistan day ta kadagitisan arumbeng nga aramidin na. Oh! Ay, saan nga agalalatan iti lako ni kagawad, ah? Naibagak meten kan kuana dayta, Kapitan. Very good. Kamaw dyanan na. Di nang tagtagibasitin ti kabailat. Ta, siyak ti katuturidan a kapitan. He, Idi pa nga muna dayta, Kapitan. Limas tog lang amay. Itaban pa, arimwar ka, ay balayaw ka ba daw? ay, yun maray. Tasaanan na nasakit na gititinanaw kang kinugtaran ni Valentine. Tagtagibas hitam nga minunay ni Kapitan. Uy, nga ron maray. Amok itan. Ang naturad gayam na ita kumpare. Isaw ti katuturadan nito'y kabildatan. Kat ni Kwarog ngay. Ay, segunda lang ni Kwarog maray. Ah, Number 1 latagayam ni Valentine. Ay na, tatabadong. Agnakam kamot nga taytan. Ala sigay. Dadan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami. Iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. anya tigatangem ka ba dong? Nay, adak magayam hindi ito tersi na maray. Yakpay na puutat. Imbag ko nam tasaan ka na idugmam magmag na. Ay, imbag nga ron ah. Bilibak man kan ka, tama kapag nakalata, ori ag silsilpon ka. Ay, naruwama kon maray. Anya nga ron tigatangem. Ay, umayak man agpalod maray. Umay kalaang aglawd. Ay, kitwin ah. Isumoy day tatirantak. Ay, isurat mo nga ro dun dyan number mo, taludan kan adagos. Nagbayagan ang magmag na dayto a batong. Jakpay nakalutaw. Hoy, batong! Partakam ti magna! Way, numayay. Darasam ti magna! Ay, di ka lang makaururay, Mike. Into ko namang kaya man tasilpon na. Bayak kita magnan. Ay, agkusilap ka man ay. Adak lang aruday. Konak nga ibatim da tasilpon mo. Kita man, nagbayag ka na pangimatang iti bagas. Anya, bagas ko na. Ayan je bagas aginatang mo. Nay, bagas ay ating bagatang mo. Bagas, badong! Inulit-ulit ko pa'y abagas tigatagam. Apay ngay, nga awan mo't bagas nga awit mo. Ay, nalipatak ang bagas gayam, ting bagatang mo. Ay, dayta ka kasi silpon mo. Anya ngay ti kanan ta ita. Ayan ti kwarta. Tasya man langan ti mapan gumatang. Ay, awanin na. Pinaglod ka. Ay, mapang-urka ba daw? Mariko anang. Oh, ada ka. Adda ka di bagas mo dita. Ay, adala ko kabagas Umutangak man mare. Imbaon ko nga min ni badong ko nga umay gumatang.
Sa bali mo tinaramid na. Kano damdamagak no anya tigatangan na. Load ka no. O, dili no dak. Bagas maray, je pagpagatang ko kenkwana. Ay, kasta aya. Gapoy ti kasi cellphone na. Nalipatan nan tigatangan na. Ay na. Kano nakadumog ang magmagnaga po iti kasi cellphone na. Kunak nga road, kat imbag man, ta saan ang maipadugmam. Ay na, kasta na maray, uray je balay may. Numangmangan, agsil cellphone latta. Uray aginaw, agsil cellphone latta. Iso ang nagbayag amalpas ti trabaho na. Ay, saan ang nasaya at matisobra pa nag-cellphone, maray. Ibagbagak day taken ko na maray. Ang sanak matadengdengang. Di na ayaan mo apakaalaan iti disgrasya dayta. Ay, nangag mo dyan bagak. Nangagkawang kail. Anya ti imbagak. Bawal tag silpaon, nagmanmaniho iti tricycle. Ibagbagak na ito ikan ka. Tada na disgrasya ili at tricycle driver. Tag silpon ngagman manihaw. Sa anak mo't nagsilsilpaon, nagdadrive kang kail. Ay rumbang lang. Tapno makaliklik ka iti disgrasya. Apay ngay si kang kail. Agsilsilpon ka mait, kabayatan ngagsarsarita ta. Kabailak gayam ti agsilpon. Kabayatan ti panagsarita ta. Bangking samait. Inteng, Ibagam lang ti kahit mga ibagaban ang ta mangagkamay. ibabamanday ta cellphone mo. Apay manin. Mangantayon, Jack kayat nga adag cellphone iti panganan. Awan silpon ka, wantay. Yangkel Agpili ka, Inteng. Ag cellphone ka, wenno mangan ka. Mangan Ibabamday ta cellphone mo, kunak. Ibabam kami na ng kail. Denggemot ati bagbagan ni antay. Oh, di nakapangan ka anaimbag, taawan disturbo a cellphone. Ay, dabsugak Pudno dyan bagbagan ni antay. Asan na saya ti sobra pa nagsilpaon. Ayan nga ti cellphone ka. Day, apay abirukab, Kaya cellphone ko nga rod. ha, aginaw ka. Aginaw. Ay, kwaraw. Sika, ti aginaw. Ay, sika ti aginaw, Inteng. Tasumak daw ni Kwarog. Sapay nagrigat ti aginaw. Na, Jack, ito di cellphone mo. No saan ka nga aginaw? Wanantay. Saan mo pa ngait ito ti silpon na? Agbibingay tayo iti trabaho dito balay. Saan amabalin asyak laag? Badaong, awan pa'y matpulos na imulam. Aguray ka nga min Nakatugaw ka laang mat ngagsil-cellphone kita. Aguray ka nga raw. Nagadoon tinaimulak. Saan ka pa'y mat anak karugay? Ay unay mo dahi tuyan, ungit nga ungay. Oray dito'y bangkag agsil-cellphone ka lapa. Unay mo dahi tangaramid maun. Reklamo ka la reklamo. Ay maumaking ka na Naa, tasi kapay tadaganas ng agongang. Ay, yakamaw no niya teramidag kinibadong ko maray. Sobra ti pa nagsilpon na. Ay namare, kastamot ti parikot ko kan ni Inteng. Ang saan itan? Jack ipalubos nga agbalin asadot gapo iti cellphone. Ong tamaray. When alaak ti cellphone na. Isublikan kwa na, numalpas na dagiti trabahon na. Ay, jakmat nga rod maaramid day takin ni badong ko maray. Nay, apay kit din asaan? Kano nakagalot di cellphone na Jessica na. Anya, ay unay matdaytan. Wen maray. Sapay galot tinuang di panggalgalot na. Na, sigurista at talaga ni Pari Badong. Pare! Apay paray. Ay, tingamot ti kalsada ti pagpagnaamaw. Ay mo na niya. Diyan mo na puta na nakapatingak mo gaya bay. Agsil-cellphone kan ngamin. Ay di naman dilawan paray. Padam mo ni tuyang ka. Ay, delikado ngamin ti magmag na nga agsil-cellphone. Ay kabaylak ti magnang agsil-cellphone paray. No nga, dalugan akila at alumabas. Ay katlisyak
Aha. Isardeng mo ti ag cellphone amagmag na. Ay, di naksuruan paray. Na. Saan nagapunta si Kati Kapitan, nalalaing kakangamsyakan. Ay palpalagipan ka nga raw tapno di ka maisagmat. Saan ka may sagmak paray? Baybayan nak man Ay, laing. nay, ada lumabas at tricycle. Ay, amo ka paray. Saan na masapol ngay bagam? Aglisya ka. Ayan ti cellphone mo, Intay. Indulin kon. Amok ano mangantayon, idulin kon. Nasaya at matamom. Di ko arugay. Ay napandagpasada. Mangantulatan inton sumangpay. Ay, mga tangaro din dungo. Sakbay ti pananganta. Ipalagip ko pa'y kan ka asikati aginaw. Kan agsakdo ita. Tawan ni Kwarog. Nagadumat na tanga aramida kon. Naa, agreklamo ka? Kayat mo talaak dya cellphone mo. Kat saan kon nga itadgan ka? Nagreklamo aya. Unan, aramidak to. Nasaya at no agkin naawatan ta. Intay. Anya mo ti kastoy. Apay nga awan tilod mo ngay. Naibos nga raw. Makaungot ka kat kanyakaw. Ay, agrikap ka langan, nukas tamo lang. Ay, jak man laglakon itilaw tapno awan pagludam. Ay, yung awat. Nagado ni tatirsi na pagludak. Adayumat. Ay, uray, anusa ka? Nagpudot pa'y. Uray, danunay, uray kasanupay, tikadayo na. Bilibak mo't iti anus mo. Nulod ti pagsasaritaan. Siya pa'y matikunan. Maanusam pa'y ti saan amangan. Basta aglod ka lang. Badong! Oy, Badong! Apay, aya! Inalam jay kwartak dito'y pandagtipungan ka. Ha? Ay, kwartam niya, jay. Pinaglod ko na. Anya, nagko na paglod mau, kat igatang itikanin taday jay. Ay, awanin ah. Nukasta, mabisinantan. Mabisinan nga. Awan ti gatang ko itikanin ta. Paggatang itikanin taday jay, Badong. Mayamaw na mabisinan ta. Tinapatay, gadalod kaun. Uray ag silpo na kaun, ngagmalmalay. Urayak man dito'y tersinam ni Badong Kaumaray. Napanan na aya. Napan nagpalawd ijay bangir at tersina. Ay wun tatinakdarak jay sao kasaan ako ngaglako itilawd. Deh, isunsamot tanday tamagmag na. Kita amaray. Nagbuntog amag na, tanakadumog ng silsilpon. Day tati pakaalaan iti disgrasya. Imbag ko nama, tawan dadakkel abato di takalsada apakaitibkulan na. Inkabagaan tanay, nagpatingan. Bayam, di nagtumula denggan. Nay, ada sumunga da tricycle. Ha? Badong! Aglisi ka! Ay po, nay mo dahi ta panangkit-kitam kanya kun kwarag. Una, tamakaungatakan ka. Si kapay mo, tadaganas na makaungay. Kit si kalangaro din tinang par kanya. Di kamot ngamin naglisay. Aglisi ako ma, nga madakamitay. Pagsaritaan ta dahito iti sangwanan ni Uncle Kaw. Ay kinasaya ta. Intan, yung barangay hall. Nanano ka, Badong? Ano nga? Awan, Mike. Dahito'y tricycle ko tinakupit aw. Ha? Ay, wow! Pakakitaan, adaan una yan, nagtatricycle mo, kwarag. Ibal lang mo. Pinangkansyawan nakpay ni tata ba daw? Ibalang ko kanon dahito'y tricycle ka, Wangkail. Kitpod no mo ta. Iso, pay, tinakupay, hindi na dong parna. Okay. Uston, saan kayo ngaglaban pay? Makadantano ka talaga ng kail. Magmagnak lang, Mike, hindi kalsada paray. Anyangay ko matibasol ko ijay. Busina ka ngagpaigid ka. Ngam nagnakamot iti nga ti kalsada. Diyak nga rod nang nagdebusina. Ay, tag cellphone kagaya pare. Iso di mo nangag. Nagpigsanto pa iti busina. Oh, Nagpigsa ya. tamla na daw ang napigsa. Napigsa talaga ti busina. Ngam saan ka nagpaigid. Kasanungayin da ito'y tricycle ko anak ko paint. Ay, napay nga paiso ya. Nga isutin ako pek. Ag cellphone kagarawd. Apay, damagang pay laang. Ay, bayadan na ni pare ba nung tipagpatarimaan mo kwaraw? Anya, bayadak na itakarag-karag at tricycle ni Kwarag. Naa. Siyak lang arudan, hindi nung parna.
Angam ka ba ilam nga rod at tarimdan? Apay kidi na saan ngay. Naglakalang mo ta martilway. Na, Oh, nangag mo ang kail. Martilyuan na kano ti tricycle ka. Apay ayang agong ungit ka. Kahit sa anak mo tanananaw. Diyan mo tricycle ni Kwarog tinakupay. Agrasyon ka pa lang. Kasanaw, nudakal atrak jay limabas. Ayun na niya. Sika at tinakupay. Imbag ko nam. Tajay lang tricycle ni Kwarog tinakadungpar kanya. Iso asaan kan nga ag cellphone. Dili. Apay inagaw mo dito silpong ko ngay. Nasaya at mo, tasaan mo nga intalay di ta sikot mo. Ay, wait. Nalipat ang agpaiso ngayon tali ah. Ay, isublim kanya dahil ay mayat na tricycle mo at tinarimaan ni pari badong. Unang kail, mayatay. Kasla may mayat pa itan noon. Unang kail, kunak no sanan ngagbalay. Nalaing kaya mga tarimaan ni pari badong Ay, nalaing. Minarti-martilyo na lang, mayatay. Aw, danggam ti andar na Pwede, mayat Naglaing talaga ni tata ba daw? Oh, danggam ti andar na kaslag kang kanta, aw. At danlakok allowed ka ba dong? Anya itayan, di number mo. Nay, nagkunaking kang umayak nagpalod. Ay, saan ka nga, Glod? Bagas, ti umay kugatangan, maray. Lakwan na ko, nadagaws, ti may sa akilaw. Tanay, inurasan nak ni tuyang ka, umay gumata. Ay, inurasan na kan? Awan pa'y kayo din yung cellphone ko na. Diyan mo, sa dino tinang idulinan na. Ay, kat nasayat mo't ano indulin ni Marito yung di cellphone mo? Ito na lang ka na, no nawaya ti oras kang panawang ka. Imistrikto ni tuyang ko, maray. Maya, tapno madisiplinaan ka. Ay, tatabadong. Saan ngamin anasaya at ti sobra apa nag-cellphone? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binowe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.